Yeah, so guys, siyaqhubeka-ke manje siqhubeka laphana ku-part 2 bafowethu, part 2 wethu lo. Ngizoqhubeka la ngigcine khona laphana bafowethu ku-part 1 because bengingafuni ukuthi ividiyo isiba yinde kakhulu. So lapha ngigcine ngikhuluma ngo-code 14 abangavumelekile ukuthi bangene emalokishini ngenxa yezathu ezithize, yabo. Esisodwa sabo ukuthi ama-truck makhulu, imigaqo yaselokishini i-weak. So ama-truck lawa amakhulu o-code 14 ayayidestroy imigaqo lapha emalokishini. And okunye ama-truck awavumelekile ukuthi ahambe because abantu abamnyama they are considered as iy'gebengu even though bengakaze benze lutho, yabo. So nje mekwabonakala umuntu omnyama kuyaziwa ukuthi kune-crime ezokwenzeka lapho, yayibona leyo nto leyo. So I'm sure kunamanye ama-reasons kodwa nje lawo are the two main ones, yabo leyo. So uma ngabe kuwukuthi ama-truck o-code 14 awavumelekile emalokishini, kuza kanjani pho i-truck yatshwala u-code 14 uyawuthola ugijima emalokishini? Yayizwa leyo nto, uyawuthola ugijima emalokishini, uhamba lona lonke ikhona, uhamba udiliva utshwala. Uyayizwa leyo nto. Ngobani? Ngoba abantu abamnyama kufuneke begcinwe bephuza utshwala ukuze bengeke beze beyibone i-bigger picture yokuthi kwenzakalani, noma bengeke beze berealize ubukhulu babo ukuthi bona bakhulu kangakanani. Ngoba mina I can stand here today and say abantu abamnyama they were not made ngomfanekiso kaNkulunkulu. Cha. So uNkulunkulu thina hayi ukuthi sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, no. Mawusho njalo uyasdemoralize, uyabona leyo nto leyo. Uyasdemoralize lapho. Awukwazi ukwenza njalo. Thina so uNkulunkulu because we are the creators. Uyayizwa leyo nto. There's nothing bigger than us. Uyayizwa leyo nto. Nothing bigger than us. Ayikho into enkulu edlula thina. There's nothing bigger than us. Ithina uNkulunkulu, ithina superior okudlula every single whatever khona la emhlabeni. Uyayizwa leyo nto. Ngikhuluma ngabantu abamnyama. Uyayizwa leyo nto. Ayikho into enkulu edlula umuntu omnyama emhlabeni. Ngisho laba bangekho omnyama bayak-understanda lokho, bayakwazi and bayakusaba futhi, yabo. They fear i-black excellence. Uyayibona leyo nto leyo. They fear, bayayazi potential yokuthi these people have fethu banayo yonke i-potential ongasuyicabanga. Bayakwazi lokho and bayayisaba leyo nto leyo. So mabeyisaba bazama ngayo yonke indlela ucreate indlela zokuyivimba ukuthi umuntu omnyama i-excellence yakhe ingaveli nangephutha, ngoba mayivela there will be a problem for us nohlanga lethu. Yezwa la ngikhona. So ba-create ama-strategies ukuthi yonke lento ingenzeki. Ba-create utshwala njengoba kade ngishilo, ba-create oma-drugs. Uzwe kuthiwe ama-drugs, they are fighting ama-drugs kubantu abamnyama, they are regarded as people abaphatha ama-drugs noma abadayisa ama-drugs or drug dealers or anything. Uyayizwa leyo nto? Iy'dakamizwa. Uyayizwa leyo nto? But basothatha ukubheka abantu abaletha lezi zinto lezi yila bantu abakhulu, ngoba umuntu omncane nje oselokishini ongayilutho oyihluphekelayo uzokwazi ngani ukuthi ama-drugs kufanele ngiwalande endaweni ethize angena kanjani la in the first place. Uyayizwa leyo nto? Yila bantu abakhulu abane-influence, abane-power yokwenza izinto okuyibona benza lezi zinto lezi, bese abantu kube khona abantu abazobhicwa ngobende inyama bengayidlanga, kuthiwe hayi bona kanje ekubeni labantu abangemumva kunabantu abaprotectwayo ngemumva abangavezwa, kuvezwe nje laba ama-minor issues la izokuthatha uvalelwe ejele iphela indaba yakho. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Kodwa lento ayaboshwa ama-drug dealers, ayaboshwa iy'gebengu, kodwa ayipheli lento emgwaqweni. Mawuyibuza indaba ingapheli. Angithi yabo. So back kwi-topic yalo mjito ukuthi laba fethu baphusha i-agenda ebhedayo, yabo.
ngingasho nje ngithi benza imisebenzi kasathane nje, yabo lonto leyo. Benza imisebenzi kasathane cause baphusha i-agenda ekufanele ngabe abayiphushi, uyayizwa lonto. Benze njani? Babulala abantu abamnyama, ngoba into ebalulekile ngishilo ku-part 1 ukuthi into ebalulekile i-influence, yabo. Uma ngabe wena ngikubuka as i-role model yami, yabo lonto leyo, I look up to you, ngikubuka as my role model, yabo lonto leyo, bese wena wenza into obvious, angibeka nje obvious. Mangibukela kuwena yonke into oyenzayo mina iyangichaza, uyayibona lonto. Yonke into oyenzayo mina ngifisa ukuyenza, ngifisa ukuyi-imitator because you are my role model. Yonke into oyenzayo, yabo, mina ngibone ngazi ukuthi yinhle kuwena, yabo, especially uma ngabe kunezinto eziningi noma mhlambe umqondo wami ungakavuthwa to that level, yabo, yokuthi I cannot ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi okay, this is right and wrong, yabo. Singathatha sithi abantu abadala they know between right and wrong, but uma ngabe unenkungu ungawazi u-right and wrong, kodwa uma ngabe unenkungu ebusweni, yabo lonto, ngeke uze ukwazi ukuhlukanisa ngoba unenkungu, kunento ekuvalile amehlo. Yes, you know, but kunento ekublockile, uyabona lonto leyo, into kanjalo. So labafowethu baphusha i-agenda yokuthi kufanele basebenzise le influence abanayo, uyabo, ukuze baconvince abantu bahlale lapha kwi-podcast kuthiwa hayi ayasiphuzini shayini short, yabo lonto, ayasiphuzini kuphuzwe kuhlekwe kwenziwe nje akwenziwe nje. Nithi abantu ngoba ama-South Africans amaningi abukela kunina, uyabo lonto leyo, yabo, babukela kunina as i-role model, as abantu ekufuneke sicoshe kubona ama-example, yabo. Uma ngabe nizohlala laphana nikhombise i-South Africa yonke ukuthi kuyaphuzwa, ekubeni uphuzo oludalayo kuyilona imbangela yokuthi i-South Africa njengoba injena namhlanje, uyabona lonto leyo. Njengoba namhlanje kune-gender based violence ingenxa katshwala, namhlanje kunabantu abagwazanayo kungenxa kwatshwala, namhlanje kunabantu abadubulanayo kungenxa katshwala, iy'bhedlela igcwele ingenxa katshwala, amajele agcwele ingenxa katshwala. Kodwa nina nibhizi nipromote utshwala, yabo. Nenza imisebenzi kasathane, i-wrong lento eniyenzayo. Musani ukudukisa izwe. Nina kufanele ngabe nijoyina i-struggle as abantu abamnyama, since you all have made it to a point whereby senine-influence eningi, uyabo. Yabo, musukwazi ukushaya ividiyo eyodwa ishaya 3 million views, yabo, une-influence lapho, uyabo lonto leyo. Usune-fan base, yabo lonto leyo, of 3 million people and above, yabo lonto leyo, 3 million people and above. Une-power yokuthi labantu ungaba-influencer or ungaba-director to the right channels, uyayizwa lonto. But nina nichoose ukwenze njani? Nithatha lowo platform yenu eniyicreate-ile, vele ngeke size siniblame, uyabona lonto leyo. It's your platform, wayicreate-ela, nayicreate-ela nina yona, you made it the way it is. But mase nisebenzisa yona ekuthenini nenze iy'nhloso zenu ey'bhedayo, ila singena khona-ke thina-ke sekufuneke manje singene-ke thina njengey'nyanga ey'ngathi sake esikhuluma iqiniso kuphela ukuthi sisho, yabo, asisho. Abathi abantu beyenza into kodwa kukhona umuntu oshoyo, uyabona. Nje ngizokwenzela i-example ngalo baba lo ekuthiwa uKing Bhaka, uyabo lonto. uKing Bhaka loya muntu ukhuluma iqiniso, yabo. Uhlezi esho ukuthi no matter ngabe kuthiwa kwenzakalani, noma ngabe kuthiwa ubani uzizwa kanjani, noma ngabe kuthiwa ubani ufila kanjani, uyayizwa lonto, as long as yena eprotect abantu akanandaba, yabo. And abantu uzoba protector, ngisho ngathiwa kumnyama, ngisho ngathiwa kubofu, wenza umsebenzi alright, uyayizwa leyo nto leyo. But ku-end up kube ngazuthi mhlampe
une-agenda ethize. Vese lokho ngingakuveza mina ngingakuveza ukuthi vele naye usuke nayo i-agenda, ngoba uyazi ukuthi ngokwenza kwakhe leya nto unemali azoyithola, and yena ufuna ukushaya la azi khona ukuthi mengithinte la, uyabona loo nto leyo, obvious, yabo, ngoba vele wonke umuntu oku-YouTube oyi-content creator, uyabona loo nto leyo, make sure ukuthi wenza i-content ezokwazi ukuthi i-draw i-attention, uyayibona loo nto, yabo. Vele kodwa mangabe izinto ayikhulumayo ziyiqiniso, we can never overlook ekuthenini ujaha ama-views, yabo. Ekuthenini ukhuluma into e-right ngokuthi ujaha ama-views. Vele wonke umuntu olapha online ujaha ama-views, uyabo. Nalaba abasuke beyitshela ukuthi hayi bazomphikisa noma ba-against yena noma bani, nabo basuke bejaha ama-views, yabo. It's a vice versa thing, yabo. Sonke senza into eyodwa la, kuyikona ukuthi senza ngey'ndlela ey'hlukene. Angithi uyayibona lento leyo. So into engiyishoyo mina, asebenziseni ama-platform wokuthi siphusheni i-agenda yokuthi abantu asikhuphulaneni, sitshelane iqiniso ngezinto ey'hlakaniphile, ngezinto ezosithatha zisise phambili. Singasebenzisi izinto ama-platform ethu, ukuthi siphinde siphushe le agenda vele ekade silwa nawo noma esilwa nawo vele. Ngoba if you are not with us, you are against us, yabo. It's simple as that. If you are not with us, you are against us. So kufanele si-expose straightforward nje, ngeke sileshona lena lesithini, yabo. Lento eniyenzayo bafethu iyabheda, yabo. Mina nguJaguar Datingi, inyanga engathwasanga, yabo. Ngizolisho nje iqiniso njengoba linjalo, straightforward, ukuze noma ngabe kuthiwa umuntu uyaqhubeka uyayibuka lento, azi kodwa ukuthi watshelwa, yezwa loo nto. Ngoba namhlanje inina enenze njani, enididisa iy'ngane zabantu, yabo. Ngoba plus ney'ngane ezibuka le show yenu, nani amsho ninazi iy'ngane ey'buka le show yenu, kodwa just because ngoba nina yola after the bag, yabo, nifuna imali nina, yabo. You don't care about ilokhu njani, into ezokhozwa ilento eniyenzayo, yayizwa leyo nto leyo. Aninandaba nina, nendaba nemali kuphela, yabo. So people, be aware. Owangempela, you need to be aware. Stay focused nje bafowethu, know what is right and wrong, yabo leyo nto leyo. Ningayisupport into enibona kahle ukuthi yabo lento le iyabheda, yabo lona. Ngoba laba abantu they stand there noma they sit there lapha kuleya podcast yabo, bakhulume ngezinto ey'ngathi shu. Muthi uyayilalela lento le abayikhuluma ngayo labantu, ayithi shu, into engekho nje. Bahlalela ukusineka lapha, kuhlekwe, kwenziwe. Kodwa labantu bane-influence engaka, they got potential ukuthi bangashintsha iy'mpilo zabantu, millions and millions, yabo, of lives. But they do not choose to do that, yabo, just because bayazi ukuthi bangase benze njalo, yabo loo nto, ngeke baze bawathole lama-views abawatholayo. Ngiyabonga. It's Jaguar Datingi. I'll catch you on another banger video bafowethu. I'm out.